chon chu hei tuna te po CBI hen nga tinge case an thelu lo ti kha nga tinge ZPM thelu tu kheran ti mo MPCC ming hianin thelut ve mai ta sela ole tu video chonin Facebook post rang kan rek dona masbera chon hei putete maralo langa mizo special report grupa an post ania Independence Day 2024 manna sang kalo thlir kual vea kamit latak mai pakhat chu kan sport minister pulal nging lawa marche tan haute anga langma se hauka ti ve silo pakhat kha ania helmol chunga parade contingent te motor nilovin ke ngei maya kalchunga en dikha ani kholian tamjok an zawai ani do vek mai thai helmol chunga motor mangin parade contingent anen tikchin kan minister lano pangdeu tha la nei thadeu te hi chuan putete marhi enton se ka du viau ka soibil chak pakhat chu district capital than khata chuan kholian thu soilain school no pang parade te chu khelmol chunga dintir an la oma ni asain khwalum si no pang hi an tlunwal bok aizola hen parade zoa khelmol chho san tir mai na chang kan hre ta hun to ti nia imponi se ke poi school ka kalla henin parade contingent tanga henin kalo ve to a sta chorin hei atak huna phei chonin kan chau to thin khop mai school no pang te po kha chan chu khimi atak ka parade kan nei ma khianin tuk enge mut zat kha kan zirani feel ta khan lammola khan kan practice a jing kara ni chu mai kan vakala ti khan kan ding ngat maya ti chon chu mi ma po chonin school a khanin reife kha kan practice ve bokani chunga wangte po chon taksa hi chau thei khop mai chu wang chonin I parade azo to hi chuanin chuatir mai te po hi afin thlak view a metin thu soi te po seilu tuk nilo soi kim si phone kim box si soi tu minang reng po atoi zong zo ka soitan hi chu awm vein ka ria hamaro chu toi chelu tuk chu ni theilo shima I khami kha chu mi pui te pona kan ria thiam ve chu ngai thowa toilu tuk chu thei chong lo amaro chu sei le uchuak lu tukang chi thluk do phak na tur khopang kha chu nilo thei se la chu du thu sam chu niang poni se khami turatana training te pe a practice te po nei thin kha kan ni vele tho boka a parade contingent te po kha dik tak chuan han chu chiang ila case study hi neila kan no pangte a hianin an zawai chon ka ti ho lo nga 100% chu ni thei lawang amaro chu heng sikhar kan ti te enge rui thei thil sang zuk chi muam chi ate kan lo film lo wang hianin mitam takhi chu khati hun lai kan parade hun lai po ka hriat chen ngei te kha chu atlu te kha chu khatiang la ka film lo taksa fit lo kha an lo ni do tlang pui bokani chu engponi se putete marhe ati tha ti pola no manga ti thalo ti pola no manga asoi se lampang kha chuanin motor khana chak zo kom si an din chung khen lo khongai ni chu mo chu dik vele tho boka chu ti rol chuanin khitia ke ngatan kalkual khi afak om na lai chu om ve bokani tin motor khi an vatlan de fo chuang bik lowa te parade contingent an enfia reng hianin entinan Delhi Independence Day an lomnang chi ta chuni sa chu motor ngai ni chu mar chu motoran kalkual po khan muang changin an kala ti khan a contingent te po khan heten an mani lo enfia tu te khan lo en liam ve thin ni ti khan muang changin ke kal speed tang de tho hian ania chon hei putete mar hi a field hi len vak karing lova chu wang chonin motor han kal na tham polo ni lo po ti ni mai theye akal chanero chu ka hrelowa maro chu tenga ke an kal deuh ngat me hi chu fakom na chin po om ve tho bokani chu ti chuanin adot le kan kalanga hei kan MP puri chi chu scooty nan phura tunge phur tu hi Jonathan ani tlatin ka hria ti chuanin hei city bus a hnuilama handaron chuang le a he tiang hi ke chu karil ru tak ka soi to puni te video akhan MP ni mo minister ni mo MLA ni mo motora te pon chuanga a chang chun scooty te pon khalanga chang chuanin bike te pon khalanga chang chun taxi a ten chuanga bus a te po chon chang awmang chu tikha ania karon ka ngai dan dik taka chu henga wang hen an va fak om na te va ki ka hrelo ni a san chu mishing pa ngai ve tho khu vela cheng ve tho mo mizoram chung om ve tho an ni na lai hian MP ni ta ka wang te le politics kherlawa po milar ni ta ka wanga city bus chuan zak tiang chi te taxi phara zak han tiang chi te hi
ke chu ka support lo bur atin an lo ti ni po khanin va fak na view tur hi ka hrilem lo ani ti chon hei puri chi po hi ruwa sur kara ti hian basa chuanga scooty ate chuang ani an soidana chon he thila hianin thilman mo thlak tak oma chu wang chonin ruwa kha aron sura khuwa kha cheboxia city bus ke lo phara chuang mai anti ti chonin kan soidu cho ka chu hetiang hi fak view na churam lo kan ti rual hianin lelama chon mipui tan hianin heti anga display ve zo hi thatna chin chu ama kan milar kan zai thiam lar te pon ro se city bus an chuang jak lo ani city bus ate pon chuang ve thin taxi te pon chuang ve thin ti te po hi display ve zo thatna chan chu mak lo tuk social influence alo na lut tuka kan milar te pon chuang le nem ti wanga hei lo chuan lo tum ve ringot lar boxi lo lar ve tan de boxi khati ang chi te kha om ve thaine chu wang chonin hetiang thil an ti thin hianin impact thatak an neya chu wang chon hetiang anga lo promote ang hi a thatna lai chin te po om ve tho bokani engponi se puri chi fakum phop mai ti te ang mi chung changi chon soi zui vak to ka threlem lo ti chona dot le chuanin hei hi ni ta ni Kuvaro to CBI chui tir ZPM an phal lo ron ti bur maya General Secretary PCL tlan sang hian an tongkam hi political tongkam te po ti ve thei tong chu hi chu poni se ti hian in zeka CBI General Consent kan pe an ti te hi mipuya lan moi tum na mai ani ataka an pe tak lo pe tak ni se kuvara tol chang chui tur te khan CBI ne na enga nge case an thelu lo kuvaro tol te kha CBI chuyan phal lova Mizoram Police an that thu kota po an thlen zo kani tinia MPCC ni som paruk tharit kumsani somni pali tini tilai atop lampanga mi he CBI chuyan phal lova Mizoram Police an that tok thu kota po an thlen zo kani ti hi ni hemi chung cha hinga ting ron soi chole thino ka te ZPM lampang khanin an ron soi chiang to viwatin kota affidavit an thelu zong nen kan aron share chok to ni po hen Myanmar MNF Ministry hunlai affidavit thelu thu angin sarkar ukil ten high court CBI chuitir kher rule anti lo thu kha an lo thlen mai kha keini ZPM party po min bara khai le ya affidavit masa thelu chungchanga ZPM Ministry thar le sarkar ukil ten kara communication gap awma wangani poi kan ti tak zet ani tuna chon sarkar thar ZPM Ministry instruction angin ZPM chui CBI chui kan rem ti na fresh affidavit thelu ani to PIL thelu tu ten CBI chui tir tura angin na po sarkar la matangin nial na le do dal na om lo thu then tura thu pek ani to kuwa smuggling hi CBI chui tir ngai turin ZPM kai shuai sarkar dudan ni ti kanan puanga tin hei affidavit po hi ni som pani jun sang ni som ni pali khan CBI te hian an chui don ani a chui tura he mi petitioner ten PIL thelu ten an dua ko tina phal sakani chuan sarkar lam tang chuan objection engma kan nei lo ni ti affidavit in kan thelu ta affidavit a copy poi hei hi ania ta hianin point number he lai hianin para true ia affidavit a hei a copy ka pe thei lo chu ko ta in chia ko ta in chia me ka nei vai na copy chu ka pe thei lo chu ta hena je chu that hei hi chief secretary na affidavit a siam ani Renu Sharma IAS hemi ai lo hi hemi inga ti ne para true number ia chon that I'm under instructed from the competent authority of the government that the state government does not oppose the prayer of the petitioner at para 45D of the petition for an order directing respondent numbers 37 that is CBI to register an FIR and carry out the investigation with respect to illegal border trade and smuggling of Areca nut into Zaukothar, Mizoram to verify the authenticity of EY bill, transit permit and phytosanitary certificate allegedly issued by MAMCO
and any other authorities tin au post lo thu CBI ten an chui don e kon sarkar hian do dal na anei lo ni ti hi high court a hriat tir thap an ton affidavit mangin CBI chui tir an phal zia kha anun tar lang tonia heti anga social media aron suak le thine hi thalo le mein ka he August tha thalai hol kan thling to July tha tir lampang dei to khanin ZPM lampang chuanin thu chuak kan hon nei ti to ni hemi hi tuna a statement zo ka hine ka ti chu atin CBI chui tir lo chungchang te hi dikta chon ZPM hen in general consent kan pe ni an tia chumi chu an proof do ni chon hetia mi puima au lo hian MPCC lampang po social media adu tok mai lo hian CBI ya chuanin case chu han file se complaint de chu han thelu tumta se mo achan chu kuwat tol chungchang ania I hetlai general consent le consent lo chungchang an boina pera kha chu Mizoram state sarkar no en hathok te chunga complaint alu chuan state sarkar kan phalna permission written permission kha angai ve ni ti khanim meya kuwaro tol chui tur hianin a concern kha sarkar hathokani na hriat box lo chu wang chon heti anga in chui tir ngam lo ti lo hian an mani hianin CBI chon complaint chu thlen ta me se tin sarkar approval lo ngai chi lo ni ta ni point chu ta tak chuan tran munan nei thadon ani chu tips kan hril lo kan ni chu MPCC lampang te CBI hen complaint thelut ta se sarkar approval lo ngai lo ni point CBI khan an chui mai dona chu an hlau lo ni chuanin ti se mo heta MNF point tho BJP po tu point CBI khanin complaint ka han thelut ta se ti chuan pakhat apani le na chuan CBI a complaint an thelu tura kha state government permission written permission ngai chi alo ni relek phei chuanin tran munan nei thadon lutuk state sarkarin an lo reject a CBI a han CBI chuiti na tur kha written permission an pe phal lo ni chuan general consent in pe tak lo ni hin ti thei mai don ani mo chu wang chon hetiang anga social media game ka ti me ke chu hetiang hi social media game play lo hian diktak chuan an mani hin nga tinge CBI han an thelu mai lo thin mo kuwara atol chui tur te khan CBI hne na enga nge case an thelu lo han ti top te enga nge case in thelu big lo nang mani pon thi mai hi cha khom thina chu wang chuanin kan vei tak lo nge ka tia he thil hi party te po hianin an vei tak ani chuan nga tinge CBI a chuan complaint siam mai lo or PIL te po asiam theya tin OPIL case te po kalme kani kuwaro tol chungchang te po hianin chuta chuanin kuwaro tol chungchang te po hianin case kal lai mek te po nia PIL te po siam to nia MPCC ming hianin thelut ve mai ta sela MNF ming ten thelut sela thelut molmol ro se thelut se concerned department thelut se state sarkar approval ngai chi ani khan state sarkar en alo reject ani chon thusan mo anlo reject ani ve phei chuanin general lawani anlo ti thei to bokanga tin state sarkar in a permission ngai lo chi kha hom vele boka chu an ti thei reng ani du chuan khati zong khatun tum video chu ni te se